شیر و شپالان شیرگله دکبن کرم قولغاسی میرخاسه دما که مصطفی کمال لارزرمی کنگره دجوینه آلیکاریه جید خازه کرم قولغاسی دچه تبلید به لی نزیکاتی وان ناپرجنه رخنه دکه و کنگره تد دکه دما که مصطفی کمال دکه و شهر دست آلیکاریه جید خازه کرم قولغاسی قید خود داتینه آلی کی دبجه رو روژا ناموسیه چکا خود ده ده شهر دا جیه دگره لی دما که شهر خلاص به برسین داین دین جبیر کرن خالد بگه جبری شیخ سعید یوسف زیابک و چل گرگرین کرده ریخستنا آزادی آقاد کن کرم قولغاسی جی دنام دا جیه دگره پر ناکشینه خبر devlet çedi be Halid Bege Cibri li Sarıkam şedigrin bi müfreze esker va dibin bilisi kereme qolağası u ferzende bek tivdarek edikin dixazin wî xelas bikin lê dereng dimînin dema serhildan dest pê dike kereme qolağası berpirsiyarê xinûsiye dema ku serhildan têk diçe ew Avdalê pizmamê wî ferzendebek û sed pênce şervanên Kurd dixwazin derbasî yalê Îranê bidin. Leşkerên Tirka dû wan in. Leşkerên Îranê pêşî li wan berîne. Her du devleta li hev kirine. Leşkerên Îranê çekê wan ji wan dixwazin. Şervanên Kurd vêya ji xwe re heqaret dibînin, nadin, gira otomatik û makînaya dest pê dikin bavê ferzendebek Silêmanê Ehmed keremê qolağasî û Evdalbek wê derê tên kuştin du berxê mala Mistefa Axa Îranê tên kuştin yên din fîrar û qaçaxin xên jî rûmetê her tiştê xwe winda kirine ser da jî sirbûniya malbatê dertê ber bi Moğlayê şêr şêr e çi jine çi mêr e Cevê xanim ji wan jina yek e xurt e xudan xîret e diya keremê qolağasî ye ji bo zar û zêç gurexarî nebin dide devê xwe li dû xwe ji ber ku ducaniye tenê jina Evdalbek Zilfê û du zarê wî pênc û du salî dihêlin wan emanetekî dostekî malbatê dikin ew dostê malbatê ji ew neyê girtin û tiştê neyê serî wan şikeftekê de vedişêre êvaran xarin û vexarinê dibe heyanî serê sibê wan dipê rojekê danê nîvro sanciyê Zilfê dest pê dikin ji ber êşa sanciya digirî her du zarê wê ditirsin diya wanê bimre ew jî digirî dengê her sêka şikeftê de oğlan dide ciger parça parça dibin qasekî şunda dema dengê pitikê bilind dibe dengê dê û her du zara tê birîn Zilfê navika zara xwe bi kevir ve dibire navê wê Keser datîne Keser qedera malbatê dijî heftekî nakşîne Zilfê dimire her sê êtîmê wan derê xelkê de dimînin Cevê xanim û zar û zêç bajarekî biyanî bê zar û bê ziman bê nan û av rojên pîr û qetranê de dijî Kor Hüseyin Paşa jî wê demê bi tevî serhildanê jî nebiye ew jî sirgûnî İzmîrê kirine ji dewletê destûrê dixwaze Cevê xanimê dike mêvan dixwaze ji bo Evdal û Kerem serxweşiyê bide Cevê xanim Kor Hüseyin Paşa re hêrse ji ber ku Kor Hüseyin Paşa di nava rêxistina azadiyê de cih kirtiye dema serhildanê dest pê kiriye xuşûva kişandiye alîkarî nedaye
جوی خانم به حشک دست خود چونگا خود خه به هرست بجه پاشا پاشا او دو مخبون جخوندرام کتین تو که سمیراته بگولیه مواگری داینه نکاری سرخاشی بدیم راده به جمالا پاشی درتی نادره کره کورسین پاشا خدا ویجه دستی وی لی جوی خانم شوبا برنگره جوی خانم کدوچه کور حسین پاشا کره لیخن خون جناچه به بختیا سرهلدانه حقارت یا سرگونیه او گوتنین جوی خانمه کور حسین پاشا دست خو بلند که دبجه خدا و فرسندی بده که از به شرمی خلاص بن دخوازی جانه من مستینه او فرسند چیت به بروی حسکی تیلی سر گلی داغه ایگر پیدخه کور حسین پاشا وی گاوه قیسری سرگونه دینا ایگر دلوی گشت که مالبات لقیسری دو خود دهیله میرین مالبات ده دو خود بری خود ده گلی داخل لی نابه نسید دره دا خوینداره که وی لی دخی پاشه دکشه میرین مالباتی جبو روح کور حسین پاشا شا بکن خود گیجنین گلی داغی تلی سرهلدانید